Hero bantu banje mumeze mute? Nizere ko mumeze neza kabisa. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha AI yitwa Gemini noneho ukabasha kuba wayikoresha uri gukora indirimbo. Ikindi kintu turareba uburyo wakora prompt y'indirimbo ukoresheje ChatGPT, noneho tukaza gukoresha AI yitwa Gemini kugira ngo ibashe kuba yadukorera indirimbo. Iyi channel rero yitwa Tech Twige. Iyi channel igamije kwigisha abantu bose bize cyangwa se abatarize, ikabigisha ikoranabuhanga ku buntu. So you are welcome rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndagusaba ko wakanda subscribe ukanibuka ugafungura aka kazogera cyangwa se notification ring. Mu by'ukuri rero tuyitangira turebe iyi AI yitwa Gemini. Ndakeka mwese muzi application ya Gemini, murayizi. Abenshi muyifite muri telefone zanyu. Gemini AI murayifite, ni application isa gutya. Kambereke image yayo, uzadownloading uzasanga isa gutya cyangwa gutya, it depend. Ubwo rero iyi application yacu yitwa Gemini niyo tugiye kuza turebe. So kugira uyibone rero utarinze waje kure, uza hano kuri email yawe handitse Google app, ukahakirika. Wahakirika ucyakirika uhita ubona hano Gemini AI. Tukirikaho gategereza gatoya. Murabona neza yuko twageze muri Gemini AI, bamaze kuyigeramo. So tudatinze rero, ikintu cya mbere tugiye gukora, tugiye kuyibwira itwandikire prompt y'indirimbo, none iyo ndirimbo tubashe kumva ngo yaba imeze ute. Wenda dusuppose tubwire ngo create a song of A and B and must be slow. Dushiremo wenda ibyo twifuza ku ndirimbo yacu, biterwa n'ibyo ushaka. Ushobora kuba ukunda indirimbo idunda cyangwa se igenda gake, it depend. Noneho dushiremo wenda iyo ndirimbo ikaba ifata ku mutima, touch heart. Iyo ndirimbo wenda tuyishoboye ko iraba ifite amarangamutima, emotional. Noneho tuvuga izina ry'iyo ndirimbo, the song called Love. Murabona neza ko twarangije. Twarangije rero, ikintu tugiye gukora, tugiye gusendinga iyi prompt yacu. Dutegereze. Murabona ko iyi AI yacu iri kugeneratinga ya music yacu. Turakomeza dutegereze twihanganye gatoya. Ntabwo ari AI itinda, irihuta cyane. Turakomeza dutegereze. Murabona handitse ngo generating your track, ubwire kudukorera ya ndirimbo yacu bitewe n'ibyo tuyihaye. Turakomeza dutegereze. Perfect. Murabona neza ko iyi AI yacu yitwa Gemini yadukoreye indirimbo. Murabona mu by'ukuri ngiyi. Reka tege amatwi twumve. Fading light in this quiet room, all the noise just disappears with you. You're my only call, you're my one true love, sent from heaven right down from above. You're my only call, my love, oh my love. Byiza cyane. Murabona ko iyi Gemini yacu idukoreye ya ndirimbo. Mu by'ukuri urabona ko ari indirimbo nziza, ariko mu by'ukuri dukoreye indirimbo y'amasegonda 30. So tugiye kureba rero uburyo noneho twakora indirimbo ikaba yaba ndende. So hano rero ushaka gukoresha ino ndirimbo, ushobora hano urabona ahantu handitse ngo
download, handitse ngo download track, ubwo nituhakanda gutya download a video cyangwa se download audio only, wahitamo icyo ushaka. Niba ari video ubwo turakanda kuri video cyangwa se downloading audio. Izi ndirimbo rero ushaka no kuba wazifashisha nka shorts video, zikaba zanafasha kuboostinga channel yawe. Murabona hano hari ahantu handitse ngo show subtitles, reka turebe tuyikine ariko twafunguye aka kantu ka subtitles, turebe koko izo subtitles niba irazigaragaza. Okay, byiza cyane. Murabona ko za subtitles zacu yesi zigaragaza hasi mu by'ukuri. Ndakeka bino nibyo byaba ari byiza kuko izi subtitles ziba ari ingenzi cyane ku ndirimbo. Tuza tuyidownloadinge. Okay, ikindi kintu tugiye kureba rero, murabona ko idukora indirimbo ariko ni ngufi. Tugiye kwifashisha ChatGPT iducreatingire icyo bita prompt y'indirimbo, noneho tubashe kureba ngo iyo ndirimbo yo irabitandukaniye hehe n'iyi ndirimbo. Icyo urakora ni iki rero, uraza wandike muri mashini yawe cyangwa se niba ufite telefone ufungura application yitwa ChatGPT. Yes, uyifungure, uze uyifungure ChatGPT. Okay, ukimara kuza kuyifungura rero, reka tubanze dufate ya prompt yacu, ya ndirimbo yacu twari dushaka. Okay, tuze dufate iyi prompt yacu, tuze tuyishyire muri ChatGPT, tubwire ngo create a prompt of song. Noneho dushyiramo ya prompt yacu, a song of R&B and must be slow touch heart. Okay, noneho twandike so that Gemini AI can use it to create a song. Okay, niturangiza kubwira ChatGPT iraza, duhita dukanda enter cyangwa se dusendinge, dutegereze ChatGPT dukorere prompt. Okay, mu by'ukuri murabona ko iri kuyikora neza cyane, murayibona yuko iri kuyikora neza cyane. Okay, prompt yacu rero ngiyi hano yayirangije ChatGPT. Icyo turaza gukora ni iki rero, turafata iyi prompt y'indirimbo yacu, tuze tuyiselectinge, tuyikopiye, tuyijyane muri ya AI yacu yitwa Gemini. Okay, turangiza dukore copy, tuze tuyipestinge muri AI yacu yitwa Gemini. Iyi Gemini yacu ngiyi hano, ariko mbere ko tuyipestinga murabona ahantu handitse ngo tools. Ahantu handitse tools tugiye kuhakanda turebe ibintu byaba bihari. Okay, murabona hano, murabona kano gafeature kari kutwereka ngo create a music, turaza tugafungura. Okay, tukigafungura urabona hano hatubwiye ngo describe your track. Ubwo hano no turaza gushiramo ya prompt yacu y'indirimbo, tuyishiremo. Turangiza kuyishiramo, tuyihereze ya AI yacu yitwa Gemini, turebe ko yadukorera indirimbo. Okay, dusendinge, dutegereze gatoya. Murabona neza iyi AI yacu yitwa Gemini iri gucreatinga ya ndirimbo. Turakomeza twihangane dutegereze iyi generating iyi ndirimbo. Turakomeza twihangane dutegereze neza cyane. Turakomeza dutegereze. Okay, murabona neza ko indirimbo yacu iyi Gemini yabashije kuba yayikora neza cyane. Murabona ko indirimbo yayirangije. So turaza tuyifungure twumve rero. Fading light in
noise just disappears with you. You're my only call. You're my one true love, sent from heaven right down from above. You're my only call, my love, oh my love. Okay, murabona neza ko iyi Gemini yacu idukoreye ya ndirimbo. Mu by'ukorwa dushobora kuza tukongera tukagira tukareba nawe yakwerekana subtitles, tuze tuyikine turebe. Fading light in this quiet room. Okay. All the noise just Murabona ko subtitles zose ziri hano hasi. Abatazi subtitles ni aya magambo agenda yandika hasi mu ndirimbo nyine agenda yandika hasi. Okay. Murabona neza ko hano dushobora gusharinga ino ndirimbo yacu cyangwa se tukadownloadinga track. Ariko mu by'ukuri intego twari dufite ni ugukora indirimbo ifite byibuze nk'iminota 3 kuzamura. Ariko murabona neza ko iyi Gemini ntago ikora indirimbo irenze amasegonda 30 nk'uko gusa zino ndirimbo ushobora kuzifashisha ukaba wazijya uploadinga kuri TikTok zakwinjiriza ukabona amafaranga, cyangwa se ukaba wazipostinga nk'amashoti kuri YouTube channel yawe. Mu by'ukuri izi nazo zakuzamurira channel yawe mu by'ukuri. So ni ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rero yitwa Tech Twige, ndagusaba ko wakanda subscribe then noneho ugafungura n'aka kazogera kugira ngo ibintu byose tuzadushiraho ubibone. So ndagushimiye rero wowe warebye iyi video mpaka igeze ku musozo, uri umuntu w'agaciro cyane. Wibuke ntugenda kuri subscribe. So ndabakunda cyane rero, ja bless.